بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا رب نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا ونسألك شفاء من كل داء. Жаратканга мактоо айтып, Аллахым өзүңдөн пайдалуу илим, кенен рызкы, өзүңдү зикир кылган тил, бардык ооруларга шифа беришиңди сурайбыз. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ал-qail фазаккир бил-Qur'ан ман яхафул ваид. Каф сүрөсү 45-аят. Уада кылынган күндөн Аллахтын азабынан корккондорду коркуткун, эскерткин. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. Күбөлүк беребиз сүйүктүүбүз, жолбашчыбыз, пайгамбарыбыз, улуубуз Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. An Aisha radıyallahu ta'ala anha قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت يا رسول الله ادعو الله لي. Ayşe ne öz aytat, күндөрдүн биринде пайгамбардын маанайы жакшы экенин байкап калып, билип калып, o Allah'ın peygambarı, maga Allah Teala'ga dua kılsanız dedim. Fakala Allahümme ighfir li Aişe ma taqaddama min zenbiha ve ma taakhara. O Allah'ım Ayşe'nin ötkön jana kelerki günöөлөрүн keçir dep peygambar dua kıldır. Ayşe nebis kүйөөм peygambardın maanayı жакшы экенин байкап kalıp momentten faydalanıp, ya Resulallah maga bir dua kılsanız Kuday Taalam günöөлөрүm keçirsin dediler. Peygambarımız Allahümme ighfir li Aişe ma taqaddama min zenbiha ve ma taakhara. O Allah'ım Ayşe'nin ötkön jana kelerki günöөлөрүn keçir dedi. Ma asarrat fadahikat Aişe hatta sakata. Ayşe nebis mına oşol paygambardın duasынан razı olup uşunçalık bu sүйүнгөндүгүнөн başı жерге тийгидей ийилди, кубанды. Ve ma a'lanat ra'suha fi hijriha min ad-dahik. Külgöndügүнөн mına oşol mаңдайы жерге тийгидей болуп туруп ийилди. Qala laha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, paygambarыбыз Ayşe nebizге kayrılıp ayasurruka dua ya Ayşe. O Ayşe menin uşul kılgan bir duam seni uşunça kuvantты dedi. Bir duaga uşunça sүйүнөсүнбү dedi. Al paygambardın duası sözsüz kabul bola turgan, ötkön jana kelerki günöөлөрүнө keçirilişine sebep bola turgan dua ile. Albatta al dua Ayşe nebizi jana başkalarda kuvantat bolчу. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o Ayşe benim bir jolu Ayşe'nin günöөлөрүn keçir dep koygon duam seni uşunça kuvantabı. Faqalat ve ma li la yasurruni duauka. Kantip sizin duanız beni kuvantpay koysun dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi innaha la dua li ummati fi kulli salatin. O Ayşe sana hazır suranganыңda bergen, bu kıskaça bir minutта bergen duam menin ümmetim üçün 5 vakit namazda kılgan duam dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayalı, sүйүктүүсү Ayşe özüne şu suranganda uşunday dua kılgan bolsa, al endi siz ekөөбүz üçün 5 vakit namazında daima mına ошондой dua kılat eken. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına ошондой mehrimdүү zat, keremettүү Kur'an, al peygamber tuğralı ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni alamdarga, adamdarga rahmat kılıp, mehrim kılıp jönötkönbüz deyt. Mehrim bolup kelgen peygamber 5 vakit namazında o Allah'ım menin ümmetimdün kelerki jana ötkön günöөлөрүn bardığın keçir dep dua kılç eken. İbn Umeyr أخبرينا بأعجب الشيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ayal Ayşe nebizge kelip, o müminin, paygambardın sen közüň menen körgön, sen taң kalgan, özgö çölöngön bir avalı jönünde, okuyası jönünde bizge kabar berçi dedim deydi. Fasakatat summa qalat. Ayşe nebiz biraz unçukpay turgandan keyin mınday dedi. Lemma kana leyletun min layali qala ya Ayşe zerini ata'abbadun leyleten li rabbi. O Ayşe, kündördün birinde peygamber meni menen tünöy turgan күнөлө mına oşonda kelip durup maga kayrılıp, o Ayşe eger mümkün berseň, ruhsat berseň, bugün öz seni menen töşekte çoğu jatışım gerek, birok ruhsat berseň jaratkanga taң atkanga çeyin ibadat kılsam dedi. Ayşe nebis aytat, vallahi inni la uhibbu qurbak. O Allah'ın peygamberi, meni menen jatkanыңды albatta jakşı görem. Wa uhibbu ma sarraka. Faqama fatatahhar. Birok sen kalagan nerseni dagı jakşı görem. Eger siz ibadat kılganды kalap atkan bolsoňuz, anda oşoga ruhsat dedi deydi.
Andan keyin payg'ambar turib da'vat aldı. Andan keyin namazını başladı. Felem yazal yabki hatta balla hijru. Payg'ambar namazını başlavastan uje janaqınday kökürögü sakaldары öldönüp başladı. Felem yazal yabki hatta balla lihyatuh. Summa baka. Felem yazal yabki hatta ballal ard. Paygambardın sakalından ıldı yakkan jaşlar ondan ошол жай намазын жерди дагы өлдөдү. Faja'a Bilalun yu'zinuhu bis-salah. Hazreti Bilal kelip taң atıp kalgandığından bağımdatqa azan ayta başladı. Falamma ra'ahu yabki. Bilal körüp alıp aldağı iladı. Qala ya Resulallah lima tabki ve qad gafarallahu laka ma taqaddama ve ma ta'akhkhar. O Allah'ın paygamberi, emne üçün ıylaysız? Allah Taala sizdin ötkön jana kelerki günөөңүздү keçirgen emesmi dedi. O Allah'ın paygamberi, taң atkanга çeyin namaz okup, taң atkanga çeyin emne üçün ıylaysız? Allah Taala sizin ötkön jana kelerki günөөңүздү keçirgen emesmi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efela akunu abdan şakura, men Allah Taalaga şükür keltirgen pende bolbaymınbı dedi. Laqad nazalat alayya layla aya. Bugün keçinde maga mına uşul ayet düştü. Vaylun limen qara'aha ve lem yetafakkar fiha. Mına uşul ayetni okup durup dagı, uşul ayetin manisini düşünüp durup dagı, mına uşul ayetin tegereginde oy jugurtpagandörgө Allah'ın azabı bolsun dedi. Al ayet inne fi halqis semawati vel ardi ve ihtilafil leyli ven nahar la ayatin li ulil albab. Elbette asman jerdin jaraluusunda ve ihtilafil leyli ven nahar gün tündün almaşuusunda la ayatun Allah Taala'nın bar ekendigine, bir ekendigine belgiler var. Li ulil albab akıl eğelerine, akıl kalçakandarga deydi. Eğer oy jugurta turgan bolsak asman jerdin jaraluusunda, gün tündün almaşuusunda, ömür vakıttın ötüp atkandığında, saattın jebesinin çıkıldap atkandığında akıl eğeleri üçün Allah'ın bar ekendigine, bir ekendigine belgiler var deydi. İbadallah, İza bekatil uyun kana zalika dalilan min makhafatihi min Allahil vahidil dayyan. Eğer yürekler ıylagan bolsa, kede jaratkan Allah Taala üçün bilip bilbey, körgözbey kılgan günahlarını ökünüp ıylavatkandagysı bul al pendenin imanının bar ekendigine, jaratkandan korkkandıgına dalil eken. Ve iza jamadatil uyun fa'lam fa innal jumudul ayn min qaswatil qalb. Eğer yürekler janakında katıp kalgan bolsa, közler katıp kalıp közden jaş çıkpay atkan bolsa, bul yürektün katıp kalgandığından ve qaswatil qalb min kasratiz zunub. Alemi yürektün katıp kalganı bul günöөнүн köptügünden ve kasratiz zunub min nisyanil maut. Alemi günöөнүn köptügü bul ölümdü unutkandıktan bolat urmatı musulman bir tuğan. Nisyanil maut min tulil amel. Ölümdü unutu bul jaşogo bolgon ümittün uzunduğundan. Ve tulul amel min şiddetil hirs. Alemi uzun ümit kulu bul elbette adam balasının berilip ketүүsünden bolat. Ve şiddetul hirs min hubbid dunya. Mına oşol uzun ümitler menen engsep ketkeni, kıyaldanıp ketkendigi bul dünyanı süygöndükten ve hubbu dünya ra'su kulli hati'a. Dünyanı süyü bardık katanın başatı. Nahnu nal amame babi Mustafa. Hurmatlı cemaat, biz sizler menen hazır ayet namazında, ayet savagında kelinizler. Peygamber eşigin astına varıp Paygambardın eşigin takıldatalı. Babul Mustafa maftuhun daiman. Peygamber eşigi biz için daima açık. İzne ya Resulallah. O Allah'ın peygamberi ayet namazda senin nasihatların, vasiyetlerini tutkany geldik. Bizge vasiyetlerin, nasihatlerini da ayet ya Resulallah. Yani Ebu Zar radıyallahu teala anhu kal. Kulti ya Resulallah avsini. Abu Zar peygamberin sahabası. O Allah'ın peygamberi. Bana bir vasiyet aytsanız. Usika bi takvallah. O Abu Zar Kudaydan kork. Fe inneha ra'sul emri kullih. Mana oşo Kudaydan korku bardık jakşılıktın başatı. Kultu zidni ya Resulallah. Kale aleyke bi tilavetil Kur'an. Kur'an oku ve zikrillahi azza ve cel. Allah Taala'nı kövrük zikir kıl. Fe innehu nurun leke fil ardi ve zahrun leke fis sema. Bul dünyada nur, ahirette sağa soğup bolat. Kur'an okup Allah Taala'nı zikir kılı. Kultu ya Resulallah zidni. O Allah'ın peygamberi dağı köveytiniz, dağı vasiyatınızdan aytınız. Kale iyyâke ve kasrettik. O Abu Zar köp külbegin. Fe innehu yumitul kalb. Köp külgen yürekti öldüret. Ve yuzhib bi nuril vecih. Adamın yüzünün nurun ketiret aşıkça tuş geldi küle vergen. Kultu ya Resulallah zidni. O Allah'ın elçisi vasiyatından dağı aytçı. Biz bugün ayet namazda senin vasiyatlarını tutkany geldik. Kala ahibbel mesakin ve calishum. Kedeyken bagaldardı süyüp alar menen çoğu bir dastorkonda oturgun. Kultu zidni ya Resulallah. O Allah'ın elçisi dağı bizge vasiyatından aytçı.
قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. Dünya meselesinde, baylık meselesinde özüңөрдөн tömöndөгүлөргө карагыла, özüңөрдөн baylarga, özüңөрдөн üstündөгүлөргө эмес. فهو أجدر أن تزدروا نعمة الله عليكم. Мына ошол нерсе силердин жаратканга шүгүр келтиришиңерге көбүрөөк өбөлгө түзөт. İmam Bukhari rivayet kılan hadiste İza nazara ahadukum ila men fuddila aleyhi fil mal vel halq felyanzur ila men huwa asfala minhu anzur ila vasaya al khalida. İmam Bukhari rivayet kılan hadiste Peygamber aytat, kimde kim eğer bay bola turgan bolsa, akçalı bola turgan bolsa anda al adam özünün tömöndөгүлөргө карасын. Мына ошондо Аллах Таала берген жакшылыктарына көбүрөөк шүгүр келтиришине өбөлгө болот. Wa kayfa anna sayyidal halqi habibil haqq Yus evvela ma yusa bi takvallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en birinci abuzar ya Resulallah bizge vasiyet ayt degende Allah'dan korkuga çakırdı. Allah'dan korku bardık jakşılıktın başatı dedi. Ve met takva. Takvalık kıl dedi. Bирок takva degenim ne hurmatlı Müslüman bir toğandar. Takva hiya al-khawfu min jalil. Bu Allah Taala'dan korku vel amalu bit tanzil. Allah Taala düşürgen Kur'an'a amal kulu vel isti'dadu li yevmir rahil. Allah Taala'nın aslında köçüp bara turgan күнгө даярдануу бул мына ошол таква экен. Варда бил калил, жараткан Аллах Таала берген азбы көппү тагдырыбызга, ырыскыбызга ыраазы болуу бул мына ошол таквалык экен урматтуу мусулман бир тууган. Yuhafizul insan ala hazal kanzis samin bi tilavetil Kur'anil Kerimil azim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından belirlenen bul bağlı osiyatlarga, bul bağlı kenderge insan keremetli Kur'an'da oku menen jetişet. An Abi Umame el-Bahili radıyallahu teala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن Kur'an'da körög okugla فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Kur'an'da körög okugla elbette keremetli Kur'an erten kıyamatta okugan adamlardı şefaat kılуу üçün kelet deydi. Elbette hurmatlı Müslüman bir toğan Ramazan içi kede Kur'an okuy albasak dağı, Kur'an tamgalarını tanıbasak dağı birok ustazdardın, karekelerdin, imamdardın arkasında durup keremetli Kur'an'da okup Ramazan ayı Kur'an ayı. Ramazan ayında bir keçe var 1000 aydan artık. Al keçenin oşol 1000 aydan artık faziletli, artıkçılığı bolgondugu. Elbette mına oşol keremetli Kur'an'ın oşol keçede düşköndügü dep Kur'an'ın hurmatına Kur'an ayında bardığımız hatmı Kur'an'dar menen Ramazan ayını ötkürdük. Ümit kılabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uada kılgan. İqra'ul Kur'an. Kur'an'da okugula. Fe innehu ya'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabihi. Elbette keremetli Kur'an kıyamatta okugandardı kutkarı üçün, tozoktan ortamçı boluş üçün kelet. Ümit kılabız. Ustazdardın karakelerin arkasında okugan taravih, tasbihtegi hatmı Kur'an'darımız tozoktan kutuluşumuzga şafaatçı olup kelet. Hurmatlı Müslüman bir toğan, fatahayyal ennel Kur'an'al azime huve şefi'u yevmel kıyama. Elessetiniz, kıyamatta atan, enen, bir toğanın dosun emes, belkim keremetli Kur'an özü keletken, uşul pendeni men şafaat kılayın dep. Men bunu uqtagandan, esalgandan, başkadan tosup, keremetli Kur'an okuşuna, hatmul Kur'andara katışına sebep boldum elem. Bugün o Rabbim, bul meni okugan, uqqan pendengdi, tozoktan kutkar dep kıyamatta, tanışın, tuğanın, kırışan emes, belkim keremetli Kur'an özü keletken hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas rivayet kılgan hadiste İnne lezine leyse fi cevfi şey'un minel Kur'an kel beytil harb. Keremetli Kur'an menen işi yok. Keremetli Kur'an'dan bir ayatta bilbegen, keremetli Kur'an okuvagan insan karoosuz kalgan, buzulup kalgan üy siyaktı. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, hiç kimimiz mına oşol karoosuz kalgan, buzulup kalgan, hiç kim yaşabay kalgan, janakınday tokoy bolup ketken bir buzulgan eski üydey boluşuğuzdu kalabay turgan bolsak bugün keremetli Kur'an düşkön ay menen koştoşup atıp bağırыңızdardı keremetli Kur'an'a köngül buruga, Kur'an okuga, yok degende keremetli Kur'an'da uqqanga özgöçö köngül buruga çakırabız. Ve hal yetasavvaru ennel muslime la yaqra'ul Kur'an. Musulmanın Kur'an okubay koyuşun elesteti mümkün mü? Ve izâ hadeze hâzâ femâ delilü irtibâtihi bihâzâ dini izen
Eğer Kur'an okubay koyuşun eleseti mümkün bola turgan bolsa, ova biz Kur'an okubayбыз. Kur'an okuganды bilbeyбиз. Keremetli Kur'an bul imamdın, ustazdın, qarının gana işi, oşal gana okuş gerek dep eleseti otkan bolsak, anda hormatly musulman bir tugan, senin bul din menen, bul İslam menen, bul iman menen kanday baylanışın var? Hal mujarradul ism, tek gana bir atından musulman, birok zatında mına oşol kaalaganday yaşagan insan bolup kalabызбы? Abdullah ibn Amir radıyallahu teala anhu rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Yuqalu li sahibil Kur'an iqra wartaqi." Keremetli Kur'an'a erten kıyamatta oşol Kur'an okuyan adamga karap durup, okugun, köterilgin, warattil, dünyada okuganday. Fa inna manzilaka inda ahir ayatin taqrauha, albatta senin jannattagı ordun en akırkı ayatыңдын ordunda bolat etken. Hormatly musulman bir tugandar, zikrullahil karim ve leysa zikra kelimetun talukuha alsinatun. Allah Taala'nı zikir kılуу bul tek gana til menen Kudayma şükür dep, Allah'ını jakşı körüm dep aytıp koyуу menen emes, balkim fatamassal fi sab'atin, Allah Taala'nı zikir kılуу tömönkü 7 nerse meni işke aşatken. Men Kuday Taala'nı süyem, Kudaydı daim zikir kılam degen insanlar tömönkü 7 nerse menen Kudaydı zikir kılgandygyn dalileytken. Birinci Kuday Taala'nı zikir kılуунун dalili ve zikrul aynayn al buka, iki közdün Allah Taala'nı zikir kılууsu bul ыйлоо. Ve zikrul uzunayn al isga, kulaktın Allah Taala'nı zikir kılууsu, Kudayga şükür keltirүүsü bul ugu. Ve zikrul yadayn al ata, koldun Allah Taala'ga zikir kılууsu bul mına oşol emne bebeçara özgölörgö berүү menen zikir kılgan, şükür kılgan bolat eken. Ve zikrul lisan as-sana, tildin zikiri Allah Taala'ga dua aytуу, maktoo aytуу menen bolat eken. Ve zikrul badan al-wafa, denenin zikiri Allah Taala bergen uadalarga turuu, Kuday Taala'nın aslında mildetlerini atkaruu. Ve zikrul ruh al-khawf ve raja, alemi ruhtun, canımızdın zikiri, şükürü Allah Taala'dan korkup meeri menen ümit kılуу menen bolat eken. Ve zikrul kalb, jürektün zikiri at-taslim ve rida, Allah Taala'ga baş iýip Kuday Taala'nın takdırına, bergen jakşılygına, jamandygına razı bolуу menen bolat eken. İbn Abbas radıyallahu teala anhu rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayna la tamassuhumun nar, iki köz var, al iki köz tozakka düşpeyt. Ona oşar iki közdün birösü aynun bekat min haşyetillah, Allah Taala'dan korkup tündelörü jalgız Allah'ın azabından korkup ıylagan insan deydi. Hormatly musulman bir tugandar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabatin yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh, 7 türlü adam var. Hiçbir erten kıyamatta 7 türlü adam var. Erten kıyamatta Allah Taala'nın arşının kölekösünden başka kölekö jok uçurda, azaptalıp atkan uçurda Allah Taala özünün kölekösünü alat. Mına oşolordun birösü ve raculun zakarallahu haliyan, Allah Taala'nı jalgız hiç kim joktoy estep fafadat ayna, iki közünün jaş çıkkan insan deydi. Hormatly musulman bir tugandar, Hazreti Abu Bakr, Hazreti Umar menen birge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem közü ötkөндөн kийин Ummu Ayman enebizin ziyaretine barıptır. Barsa Ummu Ayman enemiz ıyla olturgan eken, ekөөsü emne üçün ıylaysın? Allah Taala Peygamberdi sıylap, urmattap, rahmatı menen, jannatı menen tosup aldı. Peygamberдің ahiretteki avalına kaygırı ıylap atasın dese, Ummu Ayman enemiz jok, albatta Peygamberдің ahiretteki avalı jakşı, anı bilemin. Birok keremetli Kur'an'dın tüşүүsü toktop kalgandygyna ıylap atam degen eken. Hazreti Abu Bakr da mına oşo koşulup, Hazreti Umar ekөө ayabay ıylaşkan eken. Keremetli Kur'an kede toktop kalgandygyna, düşpey kalgandygyna, dagı Kur'an düşse dep eňse ıylaşkan eken. Bugün dayar bolgon Kur'an'dy, dayar bolgon özbekçe, kırgızça kotarmalary menen, manileri menen dayar turgan, tür-türü menen üýübüzde her biribizdiň polkabızda tizilip turgan Kur'anlar jıldap boyu açılbay atkan dagısı tilekке karşı hormatly musulman bir tugandar ayabay ökünüçtүү. Ustazdardın birösün, alımdardın birösün konoko çakırıp, Ramazan ayında iftarlıkka çakırıp, al kişi ketkenden keyin üyünön mına oşol biraz akçaсын jogotup koyuştur. Bir yıldan keyin janak ustazdı kayradan iftarlıkka çakırıptır. Kayradan iftarlıkka çakırıp oğuz açıp oturganda biz sizni damıla dep, ustaz dep, sıylap oğuz açarga çakırdık. Birok bir mesele var, bıltırttan beri jürögübüzdü öýgön. Былтыры siz iftarlıkka kelip ketkenden keyin
Могул жерде терезеде турган $100 акчабыз жоголуп калды. Орозонун күнүндө өзүңүз соопко чакырасыз, жакшылыкка чакырасыз, бирок ошондогу $100 сиз алып кеттиңиз окшойт дейт. Буга эмне дейсиз? Эми бүгүн дагы bundan кийин да сизди сыйлайлуу, урматтайлуу мусулман адам, имам, устаз кыла турган ишпи дейт. Десе жанакы имам аябай өкүрүп жаратканга сажда кылып ыйлайт. Эмне болду? Тутулуп калдым, билинип калдым деп өкүнүп ыйлап атасызбы десе, жок, могул декчеңерде турган кереметтүү Кур'андын ичине салып койдум эдем. 1 жылдан бери бир барактап койбогонуңарга ыйладым деген экен. Анын сыңарында урматтуу мусулман бир туугандар, кереметтүү Кур'ан устаздардын, имамдардын, каарылардын, молдолордун гана окуй турган китеп эмес, балким кереметтүү Кур'ан түшкөндүгү үчүн Рамазан айында орозо кармадык. Кереметтүү Кур'ан урматына мына ошол кадыр кечелерди тостук. Кереметтүү Кур'ан урматына Кур'андын туулган күнү деп 1000 айдан артык болгон кече деп уктабастан таң атканга чейин кадыр кечелерде ибадат кылдык. Мунун баардыгы мына ошол кереметтүү Кур'андын урматына эле, урматтуу мусулман бир туугандар. Абу Хурайра разияллаху таала анху qala sallallahu aleyhi ve sellem la yeljun naru rajulun baka min khashyatillah hatta yauda al-labanu fi'd-dar'i. Allah'dan korkup ıylagan köz jaş tozoko kirбейт. Emçekten çıkkan süt kayra emçeke kirbegen siyaqtуу Allah üçün korkup ıylagan köz jaş dagы tozoko kirбейт дейт. Emçekten çıkkan süttü kayra emçeke kirgizүү mümkün emes. Kudaydan korkup ıylagan köz jaşты dagы mına oşol süttü emçeke kirgizүү mümkün bolbogondoy, Kudaydan korkup ıylagan köz jaş dagı tozoko kirүүsü mümkün emes deyt. Урматтуу мусулман бир туугандар, кээде өткөн күнөөлөрүбүзгө, жаман адаттарыбызга өкүрүп, кайгырып ыйлай турган бул чыныгы биздин тозоктон кутулушубузга себеп болгон амалдардан экен. Ayyuhal muslimun, урматтуу мусулман бир туугандар, lil bukai fawaid fi dunya wal akhirah. Ыйлоонун, көз жаш агызуунун дүйнө жана ахиретте чоң пайдалары бар. La aqulu annana la nabki. Бүгүн мен силерди жүрөгүңөр катып калган ыйлабайсыңар дегенден алысмын. La wa alf la. Балким Bel nepki bardığımız ıylayız. Bugün ıylabaysınlar degenden alısmın. Bugün bardığımız ıylayız. Nahnul muslimun. Walakin ala maza nepki. Bardığımız ıylayız. Birok emnege ıylayız. Emne üçün ıylayız. Mesele mına uşul jerde. Nepki ala masaibina ve alamina. Kede biraz oğurup kasak. Kede biraz kaygı olup kasa ıylayız. Haza yapki ala abin ve ummin. Kebro bir tuğanıga ıylayt. Kebro atasıga. Kebro apası üçün ıylayt. Apamdan ayrıldım, atamdan ayrıldım dep. Ve ahar yapki ala sahib. Kebro dosuga ıylayt. Kebro jakşı görgönüge ıylayt. Ve zâke yapki li hasaratin maddiya. Kebrolar bankrot bolup kalgandığı üçün ıylayt. İşi jürüşpey kalgandığı üçün ıylayt. Av muşkile ijtimaiya. Kebrolar qoğumdogu kebir köygöylerge ıylayt. Ala ahdasin fi musalsalat. Kede serialdağı janakı aktörlördün bir kaygılı okuyasına ıylayt. Ve ahar yapki ala hasaratin fil mubarayat. Kebiröler futbolda özü janakınday fanatlık kılgan, koldogon komandasının jengilip kalgandığına ıylayt. Kebiröler işinin jürüşpey kalgandığına, biraz oylogonuday biznesi ketpey kalgandığına, belkim kede jılda paydalangan dükönü başkası biraz sunos bolup kasa oşogo ыйлап kaygırganдар бар. Faya hasarati haula. O kanday ökünüştü. Şattan vallahi bayna dumuhum ve dumu'ina. Murdaklar menen bizdin köz yaşımızın ortasında kanday ayırmalar var. Ayyuhal muslimun, aqulu anhum ve an akhbarihim. Murdaklardın emnege ыйлап, emnege kaygırganı turalı sizlerge kabar berem. Ve minhum iza zukiratin nar harra ala vajhihi mushqiyan aleyh. Alar kede tozak jönünde, imamlar, ustazlar ahiret jönünde kabar bergende ыйлагандан özlerini jogotup, esin jogotup jığılıp kalat ile. Bel minhum men iza sami'al azan irtaadda faraisuh. Aların arasında kebiröler azan ünü çıkkanda hayya alel salah, namaza kelgile, hayya alel falah, Allah'ın azabından kutuluğa kelgile degende kaltırap, titrep, özün jogotup koyotken. Bugün kede azan çıkıp atkanda sigaret tişlep, telefondu çukup, meçit menen, namaz menen işi jok turgandar, siler menen, biz menen, alardın ortasındagı ayırma mına uşundayken azan ukkanda kaltırap titreyt eken, ahiret jönünde söz bolgondo ыйлап özlerini jogotup koyotken. Wa minhum men iza tawada lis-salah ihmarra wajhu. Alardın birösü namazga darat alıp atkan учурда жүзү kızarıp ketet eken. Közünün jaşları agat eken. Jaratkan menen joluguşuga baratam, Kuday menen süйлөшүүгө baratam deyt. Zarat imraatun zawjati İmam al-Auza'i. Bir ayal İmam Auza'i'nin üyüne kelip ayalına ziyaretka keldi. Fadakhala ila musallahi fil beyti fe iza huwa
مبلول فجاءت تقول لزوجته. İmam Avzai'nin үйüne kelip namaz okuyumun dep kirse, İmam Avzai'nin jay namazının üstü öldönüp kalıptır. Janakı ayal İmam Avzai'nin ayalına keltirip, ушундай bir улуу устаздын аялысың, зирегирек болбойсуңбу, пампарасаттуу болбойсуңбу, аялдарыңды карабайсыңбы? İmam Avzai'nin jay namazına zarasını uşatıp koyuptur dedi. İmam Avzai'nin ayalı "Vayhak hazihi dumul Avza'i fi musalla." Bul İmam Avzai'nin namaz uçurunda yığılagan köz jaşı baldarını siyip koygan emes dedi. Hormatly musulman bir tugandar, kede jaratkan menen жалгыз kalıp, jaratkanга жалбарып ыйлап, дуа kılış керек eken. Özgöçö kede biz jamaat menen namaz okuyup başka kılaylı, orozon nurmatına, taravih nurmatına degende dagı 10-15 minut namaz keçigip kelse, kebiröөлөрдүн көздөрү başkası bolуп кетип аткандагысы, алар менен биздин айырма мына ушул жерде экендигин açık aygın dalildeydi. İbadallah, Allah'ın pendeleri, İyyâkum en tekûlu enne lil bukâi alâkatin bida'fi şahsiyya. Kebiröler aytışı mümkün. Gıylagan bul, alsızlıktın belgisi. Erkek kişiye, erjürek batırlarga gıylagan jarabayt dep. Belki ova siz aytkanday. La yaliqul bukâ inde vukufi fi vajihil a'da. Düşmandın mangdayında turganda, soğuş talasında gıylagan bul korkoktuk, bul bolbayt. ولكن البكاء الذي نعنيه وما نحن بصدده هو البكاء خشية وخضوعا وذلا وبودية لله رب العالمين. Biz aytıp atkan ıylov, korkup, berilip, özümüzdü kor tutup, temen tutup, buga çeyin pendeçilik kılıp, ıplastık, günöөлөрдүn kanday türlerini atkargan bolsak, oşolorga ökünüp, jaratkanga kulçuluk kılıp ıylaganda aytıp atabız. Ve haza Abdullah ibn Şakir شخير رضي الله تعالى عنه يقول عن سيد الخلق أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bu kişi aytat, Peygamber'in canına geldim deydi. Ve huve yusalli li cevfihi azizun ke azizil mircali minel buka. Peygamber ilav atıptır. Peygamber'in ilav atkanda çıkkan ünü janakınday suunun kaynaganınday, varaktap atkanınday doğuş menen Peygamber ökürüp kıynalıp ilav atıptır deydi. Arada Umar ibn Abdülaziz en yadriba gulamen lehu Hatayın aktahu. Umar ibn Abdülaziz kolunda işlegen kızmatçısı bir işti tuğremes kılıp koygandığı için urayın dediler. Cenab-ı jaş bala, ya Umar ittakillah, o Umar Hudaydan kork dedi. Vazkur leyleten sabihatuha yevmel kıyame. Erteni tağı surak bolgan, kıyamat bolgan künden korkkun o Umar, meni urbağın dedi. Hazreti Umar ibn Abdülaziz ayvay ıyladı. Hurmatly musulman bir tugan, Ama tabkike zunub, sene közdagı buga çeyin ötkörgön, adamlarga kılgan zulumduğuzga, özüz üçün kılgan namazsız ötken kündörgö, tündörgö, jalgandarga, kıyanatga, aldoğu, urdoğu, bugün ıylay turgan uçur kelbedibe. Ama yubkike tajarruke ala allamil guyub, bugün uyalgandığızdan jaratkanga jalbarı ıylabaylıbı, Kuday Taala'dan uyalbastan jaşıruun kılgan günöөлөрgө ıylabaylıbı. İsma'u ya ashab-ı zunub, o günö eğeleri. Kullu nazak, barыбыз günökörbüz. Okba ibn Amir radıyallahu teala anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip, ya Resulallah, ve men necat, o Allah'ın elçisi, tozoktan emne kutkarat dedim. Kale, emsik aleyke lisanak, tilingdi saktagın, ve liyasak baytuk, үйüңdü beken tutkun, үйüңden çıkpagın. Үйden çıkkan adam qoğum karalaşat. Biröөгө tamaşalayt, biröөгө jalgan aytat, biröөгө aldayt, biröөгөн urdayt, biröөгө korkutat, biröөгө urat. Үйüңden çıkpay, үйüңe beken bolgun. Vabki ala hatiatik, günöөлөрüңө ыйлagın, tozoktor mına oşol nerseler kutkalat dedi. Hurmatly musulman bir tugan, İbki qabla an tashhad aleykel jawarih vel erkan. Dene müçölörübüz bizge küölük bergenge çeyin bugün ıylayla. İbki qabla an taqifa fi zalikel mawqifil azim fe yaqul lak. Ulu kunde Allah Teala tizip alıp etazkuru zenbek haza, he efendim, buna ol günün desteysin bir degenge çeyin bugün ıylayla. Etazkuru zenbek haza, buna on sen kıldın bile. Ve ente la tecid mefarran mine sual. Allah Teala tizip alıp suragan uçurda sen kaçkanga jay tapmay kalasın. İbki qabla an yes'aluka rabbuk
Alam takun tazunnu anna araka wa anta ta'sani. O pendem, menin көрүп турганымды билип туруп да ушинтип күнөө кылдың беле деп Кудай Таала сураганга чейин бүгүн ыйлайла. Ама istahiyayta minni wa anta tahtabi'u. O pendem, adamdардын көзүнөн обочолонуп, meni unutup koyup günah kılıp atkanda menden uyalmadыңбы? İbki fe innel abde iza beka bayna yaday seyyidi rahimah. Bugün ilayla eğer pende kocaoyununun şefinin aslında iylaganda kocaoyunlar keçiret. Bala ata-enesinin aslında iylaganda ata-enesi ağa merim beret, günahlarını keçiret, emçek beret. Bel biz bugün dağı jaratkanın aslında ilayla Allah Taala iylaganыбызды apalarыбыз keçirgen siyaktı. Allah Taala da bizi keçiret. Allah Taala bizim enelerimizden dağı bardığından dağı biz için merimli hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Anna kasratu dumu ve qillatuhu ala qadri ihtiraqil qalb ve innel qalil min tezkirati liyeş'alen nar fil qalbil hay'a ve hayatul qalb terkuz zunub. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, tirik jürek, ölük jürek var. Jaratkan aslında tiri bolgan jürekler bul albatta mına oşol Allah Taala'nı kövrök zikir kılgandar. Alemi Allah Taala'nı zikir kılgan jürek bul tirik jürek bolat. Tirik jürek günahlardan arılıp günahlardan kaytat. Arakkun nas kuluban aqalluhum zunuban. Kövrök iylagan jürek, jumşak bolgan jürek, günahlardan oğlak bolgan, günahları az bolgan jürek. İnne ashabal kulubur raqi'a humul lazina taşta'illu fi kulubihimul anvar bi mujarrad tilavati aya. Jürektöründe Kur'an okuluşu menen nurdangan, titiregen jürekter, bular elbette Allah Taala'nın astındağı jumşak bolgon, taza bolgon jürekter hurmatly musulman bir tuğandar. İbki el yawm ala khati'atin qabla an la yanfa'ul buka. Bugün ıylaylı, erteң ıylagan payda vermey kala turgan күнгө чейин. Wa alamannal buka min manfaati tawba. Iylagan Tövbonun açkıçlarından bolgan bir açkıç. Abu Hurayra rivayet kılgan hadiste enne raculan şaka ila Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kasvata kalbih. Gündördün birinde sahabalardan birisi peygamberge gelip ya Resulallah men hiç iylay albaymın. Bizge okşaş eken. Jüreklerim katıp kalgan. Gözümden jaş çıkpayt dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in arat en yenine kalbek fa'at'imil miskin. Eğer jüregin jumşaşın kalasan anda kedey kembagaldardan kursagın toyguz. Vamsah ra'sal yatim, yetimlerden başın sıla. İbadallah, ilamete kulubuna qasiya, kaçanga çeyin jüreklerimiz taş bolgon, katıp kalgan, ölük bolgon boyunca jaşay beremiz. Ama ana nestacibu li nidai Rabbina ve huve yukhatibuna qailan. Bugün jaratkandın kayrılıusuna cevap bere turgan gün kelbedi. Al jaratkan Allah Taala bardığımızga kayrılıp kerem ettiği Kur'an'da Alam ya'ni lillezine amanu en takhsha kulubuhum li zikrillah ve ma nazala minel hak. Allah Taala'nı zikir kılganda jürekleri korkuturgan күнгө kelbedi deydi. Uçur kelbedi deydi. Allah'a iman keltirgenler Kuday Taala'nı estegen uçurda jürekterinden korkuturgan uçurga jetpedik mi? Allah Taala'nın bardık düşürgöndörü çındık, hakikat, hurmatly musulman bir tuğandar. İbn Qayyim rahimahullah aytat: "Ma duriba abdun bi uqubatin a'zam min qaswatil qalb." Allah Taala tarafından en çoğ ştraf, jaza adam balasına jürekтердин katıp kalgandagысы deydi. Bugünkü işimiz jürüşpey kalsa, bankrot olup kalsak, başka olup kalsak emes, balkim ыйлай turgan bolsok, öküne turgan bolsok, hiç nerseni sezbesden günahını kılıp koyup, başты büyük kötörüp, dadil jürgöndör ökünüşübüz kerek eкен. Allah Taala tarafından berilgen en çoğ bale, azap kılgan günahsın genebesden kengiri jürgöndük deydi. Hurmatly musulman bir tuğandar, bugün biz sizler menen uluu күндө 30 күндүк orozadan keyin, jaratkanga жалбарып, günahlardan arılgandan keyin, Allah Taala bardığımızı keçirgenden keyin jolup olturabız, ümit kılabız. Bul Ramazan ayı günahlardan keçirilişine sebep bolgon bolsa, emki Ramazanga çeyin günahsüz jaşaganга dagı bir sebep bolgon orozalardan boldu hurmatly musulman bir tuğandar. Allah Taala'dan alыс bolуу. Allah Taala وَمَا خُلِقَتِ النَّارِ إِلَّا لِإِزَابَةِ الْقُلُوبِ الْقَاسِيَةِ.
tozoktun jaralışının en negizgi sebebi katıp kalgan jüröktörдү jibitiş üçün deydi. Katıp kalgan jüröktörдү eritiş üçün tozok jaratılıngan deydi, urmatlı musulman bir tugandar. Yazid er-Rakkashi, "İza ente lem tabki ala zanbik, femen yabki laka alayhi ba'dak." Bugün özün kılgan günögö, tiriğinde, canın barında, orozoda, ayt namazda özün ıylabasan, sen ölgönden keyin senin günögö kim ıylayt, urmatlı musulman bir tugan? Urmatlı men dindeş bir tuganım. İn kunta muhibben sadikan lil Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme fe hazihi sünnatuh. Eğer bardığız paygambardı süye turgan bolsak, paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti, paygambardın bizge bergen tuğra jolu, keŋeşi, bagıtı bardığın alında turat. Ve la tekun minel mutahavinin. Paygambar ap kelgen sünnetlerdi bekem karmap, al nerselerge kaydiger, jеңил sanabайlı. وَلَا تَزُنَّنَّ أَنَّ كُلُّ الدُّمَا صَادِقَ. Bardık ele köz yaşlar ıylagandar, şındıkta oylay örbegile, kede jalgan ıylagandar da bolot. Bunun dalili orozada ayttık. Mına oşol Yusuf paygambardın bir tugandары özünün bir tuganın ap kelip kuduka ırgıtıp, jok kılıp, jalgandan kandı kiyimlerine sürtüp, tarışkır jep ketti dep atasına kelip, Yusuf'a kaygırıp ıylagan siyaktı. Bugün dagı jalgandan ıylagandar var. Iylagan bardık ele ıylaganга kire berbeyt. Jaratkandan korkup, azabından korkup, rahmatынан ümit kılıp ıylov, mına oşol çınıgı ıylov bolat eken urmatlı musulman bir tugandar. İbadallah, innel farqa beynena ve beyne men kanu qablana enne dumuhum harra ve yabki eseruha billeyli ve nahar. Alar menen bizdin ıylagandın ortasında çoğun ayırma var iken, murdakılardın ıylaganı, alardın ıylaganının izi, keçesi jana kündüzü kalat eken. Alar yapki ashabuha li fawati ta'a. Alar kede namaz ötüp ketkendiginden ıylayt eken. Alardın ıylagandары kede Kuday Taalaga uagында ibadat kıla albay kaldık dep ıylayt eken. Al-bukav min haşyetille dalilul iman ve isti'aru halavati. Allah Taala'dan korkup ıylagandık bul çınıgı imandın belgilerinden bolgon belgilerden eken. Urmatlı musulman bir tugandar, Allah Taala'dan korku bul imandın belgisi olsa, alemi imanduluk bul cennetke baratkandığımızın belgisi. Kema enkarallahu Teala ala men istemi'a ayati ve huve yadhak. Allah Taala'nın ayatlarını okup durup, külüp ayatı tokotpoy koygonduk. Keremetli Kur'an'da Allah Teala efe min hazel hadisi te'acabun. Alar okulan keremetli Kur'an'a tan kalışpayı, oyucu gütüşpayı ve tadhakuna ve la tabkun. Alar keremetli Kur'an'a külüşöy, Kur'an'da okukan uçudakka naborot iyilaşpayı deyip, bu elbette mına oşol emne momun emeslerin sıfatı ümit kılavuz Allah Teala bardığımızdı çınıgı momunların sıfatı menen sıfatlagan bolsun. El-bukav min haşyetillahi ibadatun yuhibbuhallahu Teala. Iylov, jaratkan Allah Teala'ga ibadat kulu, Kuday suygan ibadatlardan birisi. Yu'ti aleyhel ecrul azim. Kim Kudaydan korku ıylayıp turgan bolsa, al ıylagandığını Allah Teala'nın aslında soğup alat. Abu Umama radıyallahu teala anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytat: "Leyse şey'un ahabba ilallahi min qatrateyn ve esarayn." Allah Teala'ga süykümdü bolgan iki nerseden başka hiç nerse yok deydi. Qatratun min dumu'in min fi haşyetillah. Allah'tan korkup tamçılagan bir göz yaş ve qatratu damin tahraqu fi sabilillah. Anan dinin korgoymun dep tamçılagan kan deydi. Mına oşol iki nerseden aşkan süykümdü Allah Teala'ga hiç nerse yok deydi. Demek Kudaydan korkup ıylagandık bul ulu çoğun soğup ibadatlardan eken urmatlı musulman bir tugandar. Bardığımız mına oşol jaratkandan korkup tobo kılıp ıylaganda Allah'ın barыбызга nasip kılsın. Katıgan jüröktörдү jumşartsın. Eger bugün jumşarbagan jüröktör bola turgan bolsa, huliqatin nar li izabati qaswatil qalb. Tozok katıp kalgan, taş bolup kalgan jüröktörдү eritiş üçün jaratılgan deydi. Osman İza qama ala qabrin yabki. Hazreti Osman kabırga bargan uçurda ıylayt eken. Sakaldары öldönöt eken. Kede özün jogotot eken. Tezkurul cennete fela tabki. Saga beyiş jönde süylese, tozok jönde süylese dagı hiçbir ıylabaysındagı kabırga kelgende ıylaysın dese, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "El kabru awwalu manzilil ahireh, manazilil ahireh." Kabır ahiret manzillerinin en aldınqılары. Kim uşul jerde kutulgan bolsa, akırına çeyin kutulat. Kim uşul jerde tutulgan bolsa, tozoko barары anık degen. Oşonduktan dagı kabırdan korkom.
экинчи кабырдан коркуп ыйлагандыгым, кээде тозокко кирсек дагы жаныбызда адамдар болот, бирок кабырда ар ким жалгыз калат экен. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн айланабыздагы, чөйрөбүздөгү, жаныбыздагы адамдарга азгырылбастан жараткан менен жалгыз кала турган күнгө даярданууну бүгүн бул улуу күндөрдө, улуу айларды жыйынтыктап атып баардыгыңыздардан суранып кетебиз. Жараткан менен жалгыз кала турган күнгө баардыгыбыз даярдык көрөлү. Азирети Умар кээде намаз окуган учурда көзүнөн жаштар агат экен. Анын мынол жеринен жаштын аккандыгынын белгилери калып калган экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Кээде алар жаратканга жалбарып ыйлап, таң атканга чейин сажда кылгандыктан маңдайларында мына ошол эмне сажданын издери да калып калат экен. Ибн Аббастын маңдайында мына ошондой жанакындай мен айткандай сажданын белгилери калып калган дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Язид ибн Майсара рахимахуллах ал-букау мин саб'ати ашья. Адам баласы 7 нерсенин айынан ыйлайт. Ал-букау минал фарх, кубангандан ыйлайт. Вал-букау минал хузн, кайгыргандан. Вал-фаза, корккондон. Вар-рия, адамдарга реклама кылыш үчүн, мактаныш үчүн ыйлайт. Жанакындай актрисалык, артисттик кылып. Вал-важ, оорудан ыйлайт. Ва-шукр, Кудай Таалага шүгүр келтирип ыйлайт. Ва-букау мин хашьятилла, Кудайдан коркуп дагы ыйлайт. Мына ошол Кудайдан коркуп ыйлаган көз жаштар жанакы деңиздин суусу отту өчүргөндөй, Кудайдан коркуп ыйлаган көз жаштар тозоктун отун өчүрөт дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн бул улуу күндө сиздерге бир өзгөчө тема менен кайрылганыбыз. Кээде бүгүн обочолонуу деген, жалгыз калуу деген нерсе эч кимибизде калбай калды. Жумушка барсак кесиптеш бар, үйгө келсек аял бала чака бар, кафеге барсак достор бар, башка эң эле болбоду дегенде, жаттык дегенден кийин дагы дүйнөнүн баары менен байланыштырган колубузда телефон бар, ошону чукуп жатып уктап калып атабыз. Биз жогоруда айткан табийиндердей, сахабалардай болуп, обочолонуп, жай намазыбызды салып, кээде эч ким көрбөсүн деп, светибизди өчүрүп коюп, аялыбызды уктатып коюп, неберени уктатып коюп, жараткан менен жалгыз сүйлөштүкпү, сүйлөшпөдүкпү? Урматтуу мусулман бир туугандар, канчалаган мына бир жыл ичинде өткөн Рамазан айынын айт намазына жолуккан болсок, бүгүн кайрадан дагы сиздер менен Рамазанды жыйынтыктап айт намазына жолугуп атабыз. Былтыркы айт намаз менен бул айт намазынын ортосунда биздин жамааттан болгон канчалаган адамдардын жаназасына катыштык. Канчаларды желкебизге көтөрүп апарып койдук. Бүгүн ошолордун канчасы жок. Эгер ошолор бүгүн звонок кыла алганда, ошолор бүгүн сизге SMS жаза алганда, мен былтыркы орозодон кийин могул иштерди кылбапмын, сен могул нерселерди аткарып кой деп бүгүн телефонуңузга жыйық SMS-тер жөнөтөт болчу. Эгер ошолор тирилгенде, эгер ошолорго кайрадан жашоого мүмкүнчүлүк бергенде келип, башкача жашаймын деп, мына ошондой бир аракеттерди көрүшү мүмкүн эле. Урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, бүгүн денебизде жаныбыз барында, акыл барында Хасан ал-Басри айтат, кабырга барып, майитти жерге койгондон кийин, о мен урматтуу мусулман бир туугандарым, эгер ушул адам азыр кайра тирилип кетсе эмне кылат дейт. Мына ошол жаназага катышкандардын көпчүлүгү кээ бир айтат, о устаз, бул эми азыр тирилип кетсе көбүрөөк намаз окуйт дейт. Көбүрөөк садака берет, көбүрөөк закат берет, көбүрөөк намаз окуйт, көбүрөөк адамдар менен мамилесин оңдойт, кечирим сурайт, ынтымак болот. Бирөөлөрдүн акысын алып койгон болсо кайра берет дейт. Хасан ал-Басри айтат, кабырга кирген адам кайтпайт, акмактар дейт, акылсыздар дейт. Бүгүн сен ушул майит сыяктуу кабырга коюлуп кайра кайткандай элестет дагы, бүгүн барып намазыңа бекем бол, адамдарды алдаган болсоң кайтарып бер, урдаган болсоң төлө, кечирим сура, ынтымак болуп жашашың үчүн, көбүрөөк намаз окушуң үчүн, адамдардан кечирим сурашың үчүн, адамдарды кыйнабашың үчүн, намазга бекем болушуң үчүн Аллах Таала кабырга бир киргизип, кайра жан бериши шартпы дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн тирүү көзүбүздө жараткан менен жалгыз кала турган күнгө баардыгыңыздарды даярданууга чакырабыз. Кудай Таалам билип билбей кылган күнөөлөрдү кечирсин. Өзгөчө Рамазан айын жыйынтыктап атабыз. Эң негизгиси Рамазан айында кылган ибадаттар Кудайым кабыл кылсын. Рамазан айында садака фитир деген нерсе бар. Мына ушул нерсени бираз буга чейин маалымат берди керек. Мына бүгүн акыркы маалыматын берип коелу. Бул садака фитир кедей кембагалдардын курсагын тойгозуу бир негизги максаты. Андан дагы негизги максаты берип аткан адамдын орозосундагы кемчилдиктерди жоюу үчүн. Орозо тутуп атып гыйбат кылып койдук, орозо тутуп атып сөгүнүп койдук, алдап койдук, жалган сүйлөп койдук, жана башка. Мына ошол
орозо ичи кетирген кээ бир кемчилдиктерди толукташ үчүн пайгамбарыбыз садака фитрди мына ушул бизге сүннөт кылган, важип кылган, милдет кылган. Ошондуктан садака фитир Рамазан ичи, анан эгер берилинбей калган болсо, айт намазга чейин деп айтылат. Мына ошол садака фитрин бербей калгандар башкалар боло турган болсо, азыр могул жерде балдар неме кылса, мына ошол айттыгыңыздарга кошуп салсаңыздар, биздин мечитте жанакы айлана чөйрөдөгү мына жердеги муктаж болгон аялдар мага өздөрүнүн данныйларын, паспортторун калтырып кеткен. Мына ошол тез чогултуп жүгүргүлө. Мына ошолорго иншалла мына жамаат менен балдар менен аманат кылып иншалла не жанакындай таркатып берип коебуз. Аманатыңыздарды буюрса кыянат кылбастан жеткирип коебуз. Биринчиси бул өзүңүз жанакы орозодогу кемчилдигиңизди жоюудан кутулуп атасыз. Экинчиси мына ошол бүгүнкүдөй болгон бир мусулмандардын негизги майрамы болгон майрамда мына ошол эмне жанакындай өзгөлөрдүн курсагын тойгозууга дагы бир себеп болуп атасыз. Бул дагы бир шариаттын бир сүннөт амалдарынан. Урматтуу мусулман бир туугандар, айт намазы bir жылда bir жолу окулгандыктан кээде окулуу тартиптери унутулуп калат. 5 вакыт намаз эми күндө окуй берип жат болуп калган. Бирок айт намазы bir жылда 2 жолу окулгандыктан мына ошол намаздан мурда о намаздын окулуу бир эрежелерин, тартиптерин айтып коелу. Орозо айт намазы же курбан айт намазы айырмасы жок. Экөөсү тең. Ниет кылдым 2 рекет айт намазын окумакка. Ниет кылдым 2 рекет айт намазын окумакка, жүзүмдү кыблага буруп имамга ыктыда кылдым. Аллаху акбар. Биринчи имамга ыктыда кылдым. Аллаху акбар дегенден кийин намаздагы эле сананы окуйбуз. Субханакаллахумма ва бихамдика ва табарак асмука ва таала жаддук ва жалла санаук ва ла илаха гайрук. Сананы окугандан кийин 3 жолу тагы такбир кылабыз. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Анан кол байлап туруп турасыздар. Имам бул жерде Фатиха менен Зам сүрө окуйт дагы рүкүгө кетет. Саждага барат, экинчи рекетке турат. Экинчи рекетте Фатиха сүрөсүн окуйт, Зам сүрө окуйт. Анан рүкүгө бараардан мурда Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар 3 жолу кол көтөргөндөн кийин, кулак каккандан кийин 4-чү Аллаху акбар менен рүкүгө кетет. Мына ошол экинчи рекетте адашып кетпеңиздер, Фатиханы окугандан кийин, Фатихадан кийин Ихлас сүрөсүн окугандан кийин Кул хуаллаху ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуван ахад. Аллаху акбар кулак кагабыз, Аллаху акбар, Аллаху акбар 3 жолу кулак кагып, 4-чү Аллаху акбар менен рүкүгө кетебиз. Анан аттахият салават окуйбуз. Анан айт намаз, жума намаз менен өкүмү бирдей, бир эле айырмасы бар. Жума намазда биринчи имам хутбаны айтып туруп, андан кийин намаз окуй турган болсо, айт намазда биринчи намазды окуп алып туруп, андан кийин чыгып туруп хутба айтат. Өзү жума намазда дагы ушундай болчу. Жума намазда дагы баштап пайгамбар башталган, шарият башталган маалда биринчи намазды окуп алып, андан кийин чыгып хутба кылат эле. Бирок мына ошол эмне, адамдардын көпчүлүгү тирилик деп башка деп кетип калып сөз угулбай калгандыктан, анан кийин шарият өзгөртүп, биринчи хутба кылып алсын, салам бергенден кийин элдин баардыгы минге коюп жумушуна башкасына кетет деп туруп, мына ошентип жума намазда өзгөртүлгөн. А жума намаз бул жума сайын ар 7 күндө келгендиги үчүн. Ал эми орозо айтта же курбан айт бул 1 жылда 2 эле жолу болгондуктан, мында адамдар чыдап угуп берет деп мына ошол өзгөртүлүнбөй калган. Имам салам бергенден кийин, андан кийин хутба, андан кийин иншалла сиздер менен элге жерге дуа кылып туруп таркайбыз. Демек, айт намазынын окулуу тартиби: ниет кылдым 2 рекет айт намазын окумакка, жүзүмдү кыблага буруп, имамга ыктыда кылдым. Халисалиллаху таала Аллаху акбар. Сананы окугандан кийин 3 жолу Аллаху акбар, андан кийин Фатиха Зам сүрө окулунат. Андан кийин Фатиха Зам сүрө окулунат. Ал эми саждага барып келгенден кийин экинчи рекетте Фатиха Зам сүрө, рүкүгө бараардан мурда 3 жолу Аллаху акбар деп туруп, 4-чүсү менен рүкүгө барабыз. Анан аттахият салават менен намазды жыйынтыктайбыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, сыртта батпай калгандарды батырып, жылып алсаңыздар, алдыга жакын туруп, анан телефондорду өчүрүңүздөр.